سورة الصفات آية كما أنورهم لنكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتا سويه بيه تنسويه هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني ولون فلا شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالونانينا بسوينيه umugani sheginai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani duru sankalo tanna bisuinye umuganai mbe dawda bugu masjida rajawa mbokono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa laqad sabaqat kalimatuna liibadina al-mursalin. alako wallahi ne alaka kuma sabera kateme nka jom nchide unye nyinka kuma sabe kateme nka jom chide unye kuma joma sabera lawhul mafujula kateme ni ala ya sabe aka chide unye innahum lahumul mansurun ka fo cidenw unu ka tugu bagaw ulu le demelendo alafe alay ni sabe lahul mafuzula kateme ko ala ka cidenw ani mogo munu limanana cidenw nye ani mogo munu nye cidenw cinyeta ka sabati cinyaka ala be ulu le deme ujuguka وإن جندنا لهم الغالبون. ala ko ale ya sabe ka bila fana ka koro lahul mafujula sabelen be lahul mafujula kateme ko ale ala ka jama o de ye she soro bagay u ka jugu ka fatawalla anhum hatta hin ala ko cide ma iko de kafiruma ube kuma munu fuye ube kewale minkila kana wula nufe iku koduma kata wakati sanu wakati minne ala yerebu mina wa busirihum fasawfa yubsiruna ekulla jemin bena kula uyere bena yefana afa biajabina yastajilun yala ne ala kalla jaba kafiru au be korto de la akana korto law faiza najala bisahatihim ninne alakalla jaba jiginu ukerefe dongodo na jigina udukene wala dongodo
fasa sabahu limunzarina o do mogo min bagabagara ni ma bagabagali me i ka sogomada be tiɲa a dɔ watawalla anhum hatta hin e k'i ko d'u ma k'u to ye ka taa wagati ne ye ala wagati min latigɛ n'u mina ne ye wabusir e k'u lajɛ fa sawfa yubsiruna u yɛrɛ bɛna ye min bɛna k'u la balimo nan dɔ na ne ayaw tafsili la yaqulu taala ala ko ala min kortalen do ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي تقدم في الكتاب الأول على قول يا سبقت من كتاب فلولا أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كل بانكو نيوما أبدي تشيدا وندما ونو تغباو جيا عن الآخرة عليني سبيل الله المنفوج لكتمي كما قال تعالى من بكم إني على قول من كورتالينو كتب الله على قول على يا سبي لا غلبن أنا ورسلي كو على دي شيء سورو بغاية أني أكتشيدو إن الله لقوي وعزيز على دي فنغا مساي على دي مساباي وقال أجا وجل على قوى يوركنو مسامين كبا كورتالينو إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد على قوى الله على باكتشي دون دمي أني مغمون اللي من يرى مؤمنو أبو دمي جيانينا ما ينكونو أني سيريا بجو دومي قيامة كما تقدم بيان نصرتهم على أقوامهم كمي أني أفوكا تمي وغتغمي ني ألا يتشيدون دمو كمغوكا ممن كجبهم وخالفهم مغمون يقلون تغيا كوسوسو كيف أهلك الله الكافرين تغدي ألا يكافرون حلقي ونزا عباده المؤمنين na ya ka jo mu'minu kisi cogomi o fora kateme alako wa inna jundana lahumul qalibun ko ale alaka kele bolo ulu de she soro bagay ujuguka ay takuna lahumul aqibatu ale alaka kele bolo aka jama laban ko nyuman beke ulude ko laban ko nyuman beke ulude balmon ni yorola عبد الرحمن الصادق أنهم القالبون لغيرهم المنصورون من ربهم نصرا عزيزا على يا كو أكاتشي دون أنا كجون يومو كولو دي دمنين دون وتنوكا دمين ببوتي على في دمين كبو يتمكنون فيه من إقامة دينهم دمين ni ubesheku ka dina jo وهذه بشارة عظيمة عبد الرحمن صادق كن نيني كباريا لباي ني سونجا لباي كباريا لبا اني سونجا لبا لمن انتصف بانه من جند الله نيني كباريا باي ني سونجا لباي مغوي مغمي ني امان كتورا كو اي علاقه جماعي بان كانت احوالهم مستقيمه ni mogo munu nu kala halakera utilelen do dinaka wa qatala man amara bi qitalihim uyem mogo kele ala yunya mara ku ka mogo munu kele annahu qalibun mansuru konin tigila mogo ko yeshe soro bagaye ijuguka idemelendo ni nya Abdurrahman Sadiq tafsiri balmu Sheikh al-Imam Muhammad bin Wahab ni aya min fulen nenye odi yato aka kitabu kono be duraru shaniya kono abe kasubu subuhatu kono ako wal amiyu min al-muwahhidin yaghlibu alfa min ulamai haula al-mushrikin ayanni aya kala
wa inna jundana lahumul qalibun. Sheikh al-Imam Muhammad bin Wahab ako kunfi kalambali tauhidi tigu kalambali tauhidi tigu u kalambali kele ko abese musiriku ka doni ke baga bakelema tauhidi mogo kalambali kele tauhidi mogo ka kalambaga utere kalambali tauhidi karamogo tede tauhidi mogo ka kalambali kele abese doni ke baga bakelema musiriku ka doni ke baga bakela abese odema ako ala ko wa inna jundana lahumul qalibun ako pasala ko aleka jama she suru baga ya aleka jama so suru baga de aleka jama ujuguka nimbe ko ne ala ko ala inna hijiballah humul qalibun ala ko alaka jama she suru baga ya udude alaka jama kulu tauhidi mugun munun jolendo alaka dina ka nitiden ka sunna ikana sirafoye iduskun kalasi ka dilo alala ala ta ye minye tiden ta ye minye ikawo fo ni mugo ko abikele ala bi shebaya di edema tesila atesila ewa tauhidi mugo kalambali bese mushrik karamugo bakele dema ni weki saw chaman natala fawzani akakasifu subuhati ni tarota ibe famu chaman soro ninkumala Muhammad bin Ibrahim ayekasifu subuhati min sarahu ni tarota ibe famu chaman soro ni yorola wa inna jundana lahumul qalibun kunfi tawhidi mugo amisaliya dobe alela kai kono ani ibn battata ya nati fil ibana tauhidi mogo do kunfin do kalambali do aka fendo tununa anana misirila ko alebe doni kibaga do nyini karamogo do puru ka kalifa karamogo inna ka fo karamogo nye karamogo ka duawu ka ale aka fe min tununa ala basagi kana ma chogomi anana misiri kuna bella jelila aye che bombosi batigi do ye jama korile mbala amuru bunu ubaydi de ja amuru bunu ubaydi waye muwatajila munum ba fo ko la nyinite alala kada ko te alala anana amuru bunu ubaydi maleta do ale ya tani bombosi de jama korile mbala ko kramo akone nana den ika do kenye nka fendore tununa ala basagi kanima chogomi amuru bunu ubaydi muwatajila de awa akontigi ala aka fen sunyana ekalla nyini tunte aka sunya me asunyana aka fen sagi kanama karambari nko makote ka dwawina akoy ka dwaw min fule nin dwaw mina kabonela makote nin dwawula akomunna akoy fule ka min fo konne ka fen sunyana ala ka la nyini te ko sunyana me aka sagi ala bese ka lanyini ka sagi fana atese ka sagi amuru bunu be ya dada yerema kuma soro a ko pasige fule ka irade ala tese ka ne ka ewa pentunu nen sagi e ko asunyana akalla nyini te ale man la nyini akasunyana bo abese ka lanyina ka sagi kana fana tena makote nin dawula kalambari de fule nenye me haklina jugu tigi bida karamogo bade fule ninye kalambali ya jabi ni chogore tauhidi kalambali parce que tauhidi kalambali hakili ba chogola abaka hakili nyuman ka hakili ba chogola me minye ewa mushrike karamogo ni bida karamogo ye uluka hakili je nyagambira tinyana ilmul kalamni ilmul mantiqa ni falasifa yu ka hakili nyagambira ute tinyaye mbena fawjani ka kuma fola ute tinyaye e kalambali e be sika fendo ye ulute menye amisali ado ewa Sheikh Salih Fawzani bafo tauhidi mogo ka kalambali bese mushriki karamogo bakelema ako mushriki karamogo bado anana kalambali do ma tauhidi kalambali do ma makala de ma ka hakili ba chogola
umaka hakili nyagambi ako awu fulede awu be walijun ala ka jonyuma abu dogoya atu bonya tawhidi tigi kalambalin ko ku dogoyali munye ako sedi sun fule ala ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurja'un ako sedu sun fule ala ko akana mugo miri munun sara sedu su yala kana miru ku su do de unyana malendo utigi ala fe ala bu garjage donc ni mbayira na be daga nga sedu sun wole an kan kam mako nyinu fe parce que umasa unyana malemre ala fe saw salu fawjanu ko tawhid tigi kalambali ko ako karamugo mbi nyinika ala ko yarjaquna de uba ko yurjaquna de ako yuru jaguna yo ako yuru jaguna kore munya ala de bu garjage ala membe ulu garjage nebo wala deli cinya kila kampana garjage karamo nya dade ako e yere ko yuru jaguna ma fo yere jaguna ube mo garjage sedu su be mo garjage o de fora ba ubu yuru jaguna de fora ako yuru jaguna yo ako ni ala de bu garjage ala membu garjage nebo wala deli cinya kila akin garjage wala misaliya ye nununde misaliya caman bala a misaliya surma ye nununde tawhidi tigi hari nima kala i ka hakili kaɲi i b'a kɛ ka tawhidi karamɔgɔw lamɛn ni hakili ye musiriki karamɔgɔw ni bida karamɔgɔw ba kelen bɛ se wula della t'u bolo o de y'a to segu salu fawzani ko a ko i bɛ se wula ko mun na parce que n y'a ka kumaw surunya ako fahumu mahama kana indahum min alquwwati alkalamiyya min quwwati alkalamiyyati ako mushrike karamugo ni bida karamugo fule hari ni ewa hali kalami ni o fanga bola chogo beso wala chogo wali jidali ani nu besa kuma sogola kuma la chogo wali bara'ati fil mantiqi wali fasahati ani nu yasuru ye balaga kala mantiqa kala kanye chogo nu ne wala ne kadi chogo illa annahum laysu ala alhaqi me ude tinyaka bira karamo bon laje akukun laje akunu yasuru ahli kalami uye fanga soro la chogo ubese kuma la chogo mantiqa uyo kala ko nyede chogo unne kadi chogo me ude tinyaka wa anta ala li haqqi tawhid tigi fana sunna mo fana ebe cinyadeka ma dumuta mutamassika bil kitabi wa sunnati ka to ebe ka qur'ana mina iba ka minali ken qur'ana ni sunnai wa fahamuta al kitabu wa sunnati iyo qur'ana famu ka ciden ka sunna famu fatma in akwai hakili ka sigi fa innahum lan yadurruka abadan nunu karamo teseke to rabada ne ko ne ye qur'ana famu ka sunna famu ye qur'ana mina ka sunna mina i hakili ka sigi nunun te se ku toro inna kayda shaytan kana da'ifa ako parce que shaytané aka fere bella fulende do lakin akomme haja yahtazu ila uruzui ila alkitabi wa sunnati akomme nimbe hatage ay kasage tawhid tiginyere ikasage kata qur'ana ni sunna ma fa innaka la taqafun مهما كان ما هو من الحجج والكتب لأنها شراب أقول ني أبي هتجي كساجي كتا قرآن السنة ما ني إساجرا كتا قرآن السنة ما أبي كدلا بقرآن السنة كنو إتسرا نونوني حجة بوبلو تشغو كتابو بوبلو تشغو إتسروني parce que ka huja no ka kitabu sarab mana nitile gwana ni be yoro ja garanga yoro fe munu be temeteme sogo naji sogo nani ji ukadoni yode ukadoni sogo nani ji de munu nyemante gawni falasifawni lugawni balagawni onen jafule de tawhidi tigi sunna mo ni eye qur'ana ni sunna mina ibuka yufamu kana sirunye doni mun bu bolo huja mun bu bolo kitabu mun bu bolo sogonna ni jide do ibesula wala buka nim famu tawhidi tigi mo site se ewa tawhidi tigi aywa amugo kele
kunfin kelen a bɛ se ninnu ka dɔɔni kɛbaga ba kelen de ma o kɔfɛ Sheikh Salih Fawzani a ko kitabu kɔnɔ a ye mɔgɔw tila saba ye a ko o la mɔgɔw ye saba de ija fannasu salasatu aqsam a ko o la mɔgɔw ye tila yɔrɔma saba de القسم الأول من عنده علم الصحيح وفطرة سليمة مغفلو مغمي دوني سهلين بابولو أكا حكلي كسلندو وهذا آل طبقات نين مغو سبايم بين مغو كرت علينا وهذا هو الذي أقبل على ربه نين يا أنيشي أتكي علما وأسقى إلى هججه وبياناته أي أنيشي alaka delilawma ani alaka bangelum fasara indahu ilmu shahihu wa fitratu salimatu nin tigla mo labana doni sahalen ba bolo hakili kisilen ba bolo ka hakili man yakambi mo folo e ninde mo mi doni sahalen ba bolo aka hakili kisileno aka hakili man yakambi ni nyem mo folo e al qismu sali akum mo fulana man laysa indahu ilmu مغمي دوني تابولو ده لكن عنده فطرة سليمة وهو الأمي من الموحدين مغفلنا مغمي أكا حكلي كسلين أكا حكلي من يغمي ألا يا أكا حكلي دان شغل أكا حكلي با دان شغل ايوا أمكلا متاويدي مغدو نيندي مغس كاليتي فلان القسم الثالث مغصبنا من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح mogome aka hakilin kisilente hakilin nyagambira doni sahlenta bolo fana wa inma indahu sarabu min ba bolo sogonani jide ba bolo la haqiqatan lahu haqiqatan minna fa haja yuhjam amama al ammi nin doni ke baga sugun kalambali besenin tawhidi mugo kalambali besenin mugo suguma فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة نمغو سغو نمغو مدوني سهلين تابولو حكلي كسلين تابولو توحيد تيغو كلامبالي بسننا تغودي توحيد كرامغو مي ندوني سهلين بابولو حكلي كسلين دو oni nimbeseka jonyo konkor فهذا مما يدلك على أن تعلم علم النافع Sheikh Salih Fawzani ko akakasi usubatu sarhula akon nimbedelu la irada ikadoni nafa makala kodo yakunu silaha lil mu'min amama ada'i Allah wa rasulihi akon nimbedelu la irana tauhidi tigi ikadoni sahalen kala doni mimbe kima bamuriye doni min beke ma bamuriye lil mu'mini doni min beke mu'mini ma bamuriye ala ka jugun nyefe ani ciden ka jugun nyefe wala mogo yeni mo kalte sabade ayo mogo tilakatan mo kalte sabade la wala ambe min fo tawhid mo ye sunna mo ye mbode fo wakati be ube mogo munun takatu kala jamia munun nyakambilendo ni salafiyate kalaye sunna haqiqate kalaye ukatu kumfa nyagala ku bila kanade ni tawhidi tigi sabatira ka tawhidika isabatira sunnaka ibi ka delela ube qur'ana ni sunna ko ni sebo ka kuma uka balaga ukun ne maleke balaga ko min misiba ne meleke bingene la chogomide uka luga dode uka nahude do mantiqa uka kala ka do falasifa ka kala ka do de utesila kana suru nyade utesula kana surunye ma hari we munu taasuru ke munu naya ni eye doni ke baka nyuma min ka tawa kuma bila kuma min na ka della be nyugon fe qur'ana ni sunna urubu jabini arabu sabele sempulu de kina ni doro ka wodoni ke ban nani ka kuma jugu fo della tu bolo u ka della be ye kuma jugu fo ni nani ni de so nani ji ba fo ka doni ke baka do ka kuma bila aka kuma min fana na ka della be nyugo fa be kuma fa ba fo ala kote ciden kote ube sarafu fulana kote ube seba fulana kote ni ale bi jabi doro ale be arabu sebelen doro ke ka talugo ke kuma ka doro ko safute te doro ko labosi te doro ka soro qur'ana te fuate aya fu ya te hadisi fu so gonnani ji awu be se mogola aye taw ka kun fa nyagala kana ka duguturu ya usoro la ka masiteri usoro la abena
na ka tawhidi tigu soro yere tawhidi tigi kalambali besa wala karmo yerete o kalambali ude ba wujo karmo yerete haro do ma ewa do ka wujo chima ko jamanai akunne kono na filla jamanan ka karmo ka kola de aku yennin karmo ye na be munu photo kola ba fe ka photo la daga ka soro aka wujo koro be ne bula ko photo be haramu ye atigi makala yere ko ne ya yere ka wojo ciyama o ko kara sai de ka wojo te ni e ma fu foto be haramu mun na be nin ko sisa ko ama le jabi wallahi ay ko kun fa nyakala dro hen ko burusula do tumbe sunna misiri jo ku be sunna nati dugu kono unu dugu mo be kelela be alimami ndo umaso uka sunna makutu ka misiri ro kala nyoro jo fo uyu wele uka jamatigu bafo mi ma jamatigu dugu dola uyu wele kata jamatigin fe ewa sunna karamoy kalambata la fana de ala ta ko fe ni nyagambira yoro me dro ba ka telefoni tabenne wele an kan ninke chogode an kan ninfo chogode an kan munke ya ne ka doni fitine min yembu bilasira oye ale ana kan naibu ana ka jama mo kelen faralu ko mo saba aku tara duguina jamatigin fe ewa o yoro ka karamo babbe ukali mamu be wiya be de wele kana ukali mamu be unini mo saba o yoro ka almamu dugu be abbe kali mamina na uka jamatigin fe unini almamina kan naibu ni sabana min faraluka aku ye kuma damina depuis sogoma 10 heures wakati ye kuma damina salifana sera usallira usagira kumaka umase uluma alimami be nu ye min fo doro ninkele abu jabi nu ye min fo ninkele abu jabi depuis ewa 10 heures sigira salifana sera kuma mabba usallira usagira ka laga sara sera kuma mabba usallira usagira kana si do be ubafo muno mako jo obe keneka ako jamatigi ne ka jama ma ko nebe min fuye awye ante kuma njote wahabiyau ka kalandun de fulen ne au depuis sogoma au ka alimami pon uni ewa wahabiyau ka kalambalu de fulen nyona depuis sogoma fo sisa tege da yoro masorula ati nunun bilanka kuma joya ni nunun karamugo na tebede wahabe ko kalambalu de fulen nya au ka alimami bawnu be nyona depuis sogoma malaga fo laga sara nyama surala uka kalambalu fana de fulen ni nunun ka karamugo na ya tebede ante nun joya ako kuma banna tende koy kuma banna tende wa inna jundana lahumul qalibun alaka kuma dedo alako aleka jama sheba ya be aleka jama de boro jama toka o ninye hakili sigi bay ani bisaraba komi sadiya fo chomi mugo jora ala tadeka tawhid bi bolo sunna bi bolo ibe delila bo qur'ana ni sunna la ani sheba ko kuma komi bun qaymu ya fo chomi al ilmu qala allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfan burkay mu ko doni en ninde ala kote ciden kote sebo kote doni en ninde me falasifani mantiqa woni nahaw kuma woni irabu ni few ko beto do delila do yorola mugo kana sira wudunya ante mena wuluka abeta delila wude nyine qur'ana ni sunna abeto de nyine ni mugo mi kala qur'ana ni sunna na ala fahmu salafu salih nu yukum truku ewe kunkulo sembe fa nyagala naya ibe tawhidi tigu kunfun sori inya karamo tede ibe tawhidi tigu kunfun sori inya tawhidi tigu kalambalim ibu sori inya alaka hatin manda mambalimo alaka doni na famadama wa qawlu jalla wa ala ni alako masamin kabba korota lendo fatawalla anhum hatta hin ay asbir ala ajahum laka alako chide ma sabali mushrikun kafiru be tora min kila sabali tora inkoro wa antazir ila waqti muajjal e kam makono ni ke kata waqti la waqti min ni ala ye waqti de kala ni sarti kala o waqti makono fa inna sanaj'alu laka li aqibatan wa nusratan wa jafara ni ala
mbena ko labandi ema mbeni deme mbeni la bange kita ki korota ijuguka wali haja qala ba'duhum qayya zalika ila yawmi badri ko ala yo danke badri donde do ko ala ya danke badri donde badri do ala be min kula ayo okula wama badaha aida fi manaha nimbe badri don ko fe fana o be do mana lakata wala la ko ciiden ka sabali ko sanan wakati wa qawluhu ni ala ko wabusirhum fa sawfa yubsiruna na ko ulaje uyerebenaye ay anzirhum wartaqibu ma jaa yahillu bihim min al'azab wan nakali ala mukhalafatika wa takjibika ala ko ciide ma ekuma kono iku koloshi nimbe na jiguka la jaba mimbe na jiguka ani nyangile mimbe na jiguka uka sosolinka nika galontigalinka ibenoye wani haja qala ta'ala la wajhi tahdid wal wa'id ninde ko sala ya ko kankari madani bagali boloka fa sawfa yubshiruna ako wajibu lu yerebena yow min bena kewula u yerebena ye summa qala jawajalla wa kofi alakum masamin ka bakoro talenu afa bi ajabina yastajilun akunne alaka la jaba aw be korto de la ay hum inma yastajiluna li adaba litakzibihim wa biltakzibihim wa kufrihim bika munna ku kortora la jabanya min yato kortora la jaba made uka kafiriya uka galontigali anu ka kafira niye ayun uyuka galontigali min niye kafira min keniye de ode yu bilala nu kortora la jabama fa inna allaha ta'ala yaghdabu alaihim bizalika ويجعل لهم العقوبة أوا على فنا بدمو كورني ويده وبكورتو من باكي كورتو من كورتو على كلا جبلا وبك سبب على بدمو كورده أوا على بلا جابين كوكا فنا وما هاج أيدا كفرنين كتغني كانوا من كفرهم وينادهم أتمبو ككافر لا نوكا كنجليا يستعجلون لأجاب والعقوبة وتمبو كورتو لا جابما أني جنگا كتالي nimbeka ala bakalla jaba jigu kala diminen tumbu koro bu ka galon tigali min bu kafira min kay niye ala dimilen bu koro ala bella jaba jigu ka noye nona tabe ubaka uka kafira sababu la nuka kanagila sababu la ubaka ka korto la jaba imani janga katay qala allah ta'ala lako ala min kortalendo fayja najala bisahatihim fasa sabahu limunjarina ala ko nit la jaba jigina ukurefe dongodo o dom mo min bagabara ni ma bagabagali me ikaso ma da tiana ay fayza nazala azabu bi mahallatihim fa bisajalika jalika al-yawm yawmuhum bi ihlakihim wa damarihim ni la jaba jigina ukayorola bi mahallatihim ni la jaba jigina ukayorola dongodo fa bisajalika al-yawm yawmuhum o dombe kuma donjuguye o dombe kuma donye bi ihlakihim wa damarihim o dombe ko halakili donnu ka gurjali donde o dombe kuma donjugo yada wa qala suddiyu fa iza najala bisahatim yanni bidarihim suddiyu ko nilla jaba jigina bisahatihim bidarihim lilla jaba jigina o kaddu kono fasa sabahu limunzarina ay fa bisama yusbihuna o do o kasogoma dabbe ciya o kasogoma dabbe ke sogoma da juguye uka ay bisa sabahum o sogoma dabbe kuma sogoma da juguye wali haja sabata fi sahihain ninde koso sabati rabbugarin muslimin kono ani anas radiyallahu anhu kadi samina anas malaka je kabwama qala sabbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaybara ako ciden don na qaybara sogoma dadila falamma kharaju bifuhushihim wa masahihim warawuli jaysa arjaw tumami cide sogoma jonnade ciden nana qaybara ciden bina qaybara wakatimi ayasoro qaybara dugu mugo fana ubake kabo dugu kono nuka jelewuye anuka falon anuka dabaw mana nu uka seneke minaw ayasoro fana bolende dugu kono nuka seneke minawye nu beto uka forowula unu ka seneke minam munu fuleni nye dro unu bora dro unyabe ciden fanane aka jamala arajaw usagira
وهم يقولون وساجرا كان دغما وباكي كافو محمد والله محمد والقميص والله محمد ده فلاني والله محمد ne quraishi de fulani ba fo quraishi gan kawde al qamis محمد ne quraishi gan kawde fulani de munana wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tumami cide nyoye alaka nabi nyuma ko alaka tamna kisibaka ako Allahu akbar qarabati khaybar ako alaka bon ako khaybar gurujara ako khaybar gurujara inna إذا نزلنا بساحة قومي na an jigina mugo kayorola fasa sabahu li munzarina odo nim bagara nima bagara mina ka so mada ciana minye sahidu ya aya inye ka fode akorode ni e wasila makele bolo mu'minu nu ka kele bolo jigina kafiru kayorola ka so mada ciana ko be ciana bolo wa hawlu ta'ala ni ala ko la min qurta lenu wa tawallanu hatta hin ikakko do mai ko to kata wakati la wa busiru fa sawfa yubshiruna takidu lima taqaddama min al-amr bi zalika ninna anade nin yogona min fora nyefe ninna anade ko giriyade ninna na ko giriyade سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك سنة بإتجي علي رب الإجة بنياتجي إجة إجة القدر وإجة القهر وإجة الامتناع نين سبادرو إجة القدر على بالري على كروتا لندو أجاتي أكروتا لندو وإجة الامتناع على كبوني على كوابي مين كبالي بغتولا أبو كده وإجة القهر ala kabwa ka karabali la ala ka karabali beddan fembeka ijjatil qadari wa ijjatil qahari wa ijjatil imtinai ittigi ala kabo nin bonya sabay mbela amma yashifun ala kabo akoro taleno kabo fenna ittiga ala kabo akoro taleno kabo fenna ulube munum mankuto alaka wa salamu alal mursalin kishibe alaka chidunka والحمد لله رب العالمين تنوب على دامفين بيتيجي على ابن كثير كو ينجه تبارك وتعالى نفسه على با ايرسنيا ويقدسها ويبرئها اما يقول الجالمون المكذبون المعتدون على باب كايرسنيا كاير باريا كبو فين نتونيا لكلاو غالون تيغلاو يادانتون ubake kam min fo alaka ala bake ka yiresene ka yire bariya kaboma taala ala qurtaleno wa tanajjaha wa taqaddasa ala seneyaleno an qawlihim uluwan kabira kabulu ka kumauma bonyala qurtamen kabbu kosobe wali haja qala tabaraka wa taala ninde koso ala kum musammi heraka cha qurtaleno subhana rabbika rabbil izzati ay izzati jili ijjati allati la turam sena bi tigi alay ala mi nye bonya tigi bonya mi ni pentese Allah amma yasifuna an qawli haula al mu'tadina al muftarin ala sena leno kabo nim mo yadantu ningalon tigi law ala sena leno kabo ka kumauma wassalamu alal mursalin kishibe cidonka ay salamullahi alaihim fid dunya wal akhirati alaka kishibe cidenka jiya ani laghara li salamati ma qaluhu fi rabbihim wa shihatihi wa haqiqatihi uyemmin fo parce que ulu yemmin fo utigi alaka akishilende do asahlende do a haqiqalende do o koso ala fanaka kishibe cidenka jiya ani laghara parce que ulu yemmin fo utigi alaka uye ewa kuma kishile min fo utigi alaka de anu ye kuma sahale mun fo tigi alaka anu ye kuma haqiqa min fo tigi alaka o sababula ala fana ye kishi ke uluka diyan ani lakhara
والحمد لله رب العالمين أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال تنوب علي جيان تنوب علي لاغرا تنوب علي لا حل بلا ولما كان التسبيح يتضمن تنجيها وتبرئة من النقص بدلالة مطابقة تمامي على سنيالين ni abo kono kala seneya kala bariya kabon nagashi fiun ni delila min nabe nyugonta ويسال جم إثبات الكمال ناب دافلي سبتي علي دافلي سبتي لي علي نابو كوفو كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة كمي على تنوني الحمد ني أبي مانكتو دافلي ني أبو أوتا كو سبتي علي تغمي دي ويسال جم تنجيها من النغس أو سبحان الله فانا تسبيهم فانا abo fana kono ka ala seneya kabon nagasili fiuna qarana bainahuma fi hadha al-mawdi wa fi mawadin kathirat min al-Qur'an aw ala yufla faranyon kan yorola alhamdulillah ani tasbihu ayufla faranyon kan yorola kumi ala yufra nyogon kan kutugu nyogonna yoro chama Qur'ana kono mana alhamdulillah ni ewa ala katanuni bayira ko mankutu dafalin nabo alaka tanuni nabe mankutu dafalin sabati alaye chogomi de alaka subhanallahi fofana be ewa seneyali dafalin de sabati alaye kabon na sifeuna odi ato ala bu faranyon ka ayu faranyon kan ni yorola ayu tu nyona yoro chama qur'ana kono wali haja qala tabaraka wa taala ninde koso ala ko alami na hera kacha akoro talenu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna ako sene abi tigi alay bonya tigi ala sene ando kabe fumma ulube ala mankutuni munye wassalamu ala al-mursalin kishibe chide unka jiani laghara walhamdulillahi rabbil alamin tanube alay damfum bellamu baganu damfum betigi ala wa gadi waradat ahadithu fi kafarati al-majlis harisa chaman nana fi kafarati al-majlis mana mo ni sigira yoro dola ika kuma chayaraye iye baroke ni be wuli kanka duwa mun fo harisa nana ala subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ibafu ninde makafaratul majlis ni mo sigira yoro la aye baroke ube ataray erenyo imbanna nabe chari mo kelenkele kanka nindo awfo subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka la nyine munye subhanaka senya biye allahumma ya anti ala wa bihamdika ni ala katanu la ilaha illa anta bato fen site min ka bato che ni ala kelempe ute astaghfiruka mbe ala ya fadali wa atubu ilayka mbestubi kata alama ubafu ninde makafaratu majlis ni mo sigira yoro la barokera ni be wuli ube atumbe erenyo yoro la nabe chari mo kelenkele kanka nin do wude fo ka wuli me mo be minke ni ewa erenyo banna ube kuma banna kele ka fatiha ke anka aye fatiha ta sanan ka chari bidiya lesrita la dinala ube kelenka do keke kan sanan ka chari kelenka do keke mo kelenka do ke to ba fo amina adwa wuli jamay bidiya lesrita la dinala ni mo ye nyogon soro yoromi na ba fe ka jense an ka fatiha ta ke sanan ka chari bidiya kelenka do keke bidiya iye mo wole mala ni minye wole ma do na wuli to ayrebe do min fu ya ka fu ya kata iye ewa sode jowa iye ewa dumuni do tobe kala barkada ka mo wole ni dumuni banna ewa kelenka do ke sanan ka chari ale bay dawla u ba fa min al-sirta la dinala de kuma mana qur'ana jigin ko ni la mene ulu ye bide al-sirtula ni aye nyogon soro yoromi akumana ni be wuli ibe nin dawde fo subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ninde kafaratul majlis am fana banka dersun labanke aye ni nyenni sora banne inshallah dersu wore sora kura de beta subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
سورة الصفات آية كما أنورهم لنكلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye tarata suye biye tene suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shahru rabiul akhir minye hijra sankalo nanina bi suye umugani sheginay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani duru sankalo tanna bisuye umuganay mbe dawda bugu masjid rajawa mbokono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin alako wallahi ne alaka kuma sabera kateme nka jom nchide unye nyinka kuma sabe kateme nka jom chide unye kuma juma sabera lawhul mafujula kateme ni ala ya sabe aka chide unye innahum lahumul mansurun kafoci don unu katugo bagaw ulule demelendo alafe alay ni sabe lahul mafujula kateme ko ala kaci don ani mogo munu limanana ci don nye ani mogo munu nye ci don cinyeta kasabati cinyaka ala be ulule deme ujuguka وإن جندنا لهم الغالبون ala ko ale ya sabe ka bila fana ka koro lahul mafujula sabelen be lahul mafujula kateme ko ale ala ka jama o de ye she soro bagay ku ka jugu ka fatawalla anhum hatta hin ala ko cide ma iko de kafiruma ube kuma munu fuye ube kewale minkila kana wula nufe iku ko duma kata wakati sanu wakati minne ala yerebu mina wa busirihum fasawfa yubsiruna ekulla jemin bena kula uyere bena yefana afa bi ajabina yastajilun yala ne alaka la jaba kafiru au be korto de la akana korto law fa iza najala bi sahatihim ninne alaka la jaba jiginu ukerefe dongodo na jigina udukene wala dongodo
fasa sabahu limunzarina o do mogo min bagabagara ni ma bagabagali me i ka sogomada be tiɲa a dɔn watawalla anhum hatta hin e k'i ko d'u ma k'u to ye ka taa wagati ne ala wagati min latigɛ n'u mina ne ye wabusirhum wabusir e k'u lajɛ fasawfa yubshiruna u yɛrɛ bɛna ye min bɛna k'u la balmo nan don nan ne ayaw tawsili la yaqulu ta'ala ala ko ala min kortalen do wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin ay taqaddama fil kitab al awwal ala ko ala ya sebe kateme kitabu folola anna li aghibata li rusuli wa atbaihim fi dunya wal akhirah ko kollaban ko nyuma abedi ci dawndema unu tugu bawo jiya ani labara alayni sabillahu almanfujula kateme kama qala taala nimbe ko min ala ko la min korta lendo kataballahu ala ko ala ya sebe la ghlibanna ana wa rusuli ko ala de she soro bagaye ani akaci dew inna allah la qawi wa aziz ala de fanga masaye ala de masabai wa qala ajja wa jalla ala ko ayawre kono masamin kabba korta lendo inna lanansuru rusulana walladhina amanu fi hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad ala ko wallahi ala bakaci da undeme ani mogo munu liman yara mu'minu abu deme jinya na maya in kono ani shari'a be joddo mi qiyama kama taqaddama bayanu nusratihim ala aqwamihim komi anye apoka teme wakati komi ni ala ye ci da undeme ka mogo ka mimman kajjabahum wa khalafahum mu'minun yugalun tigiya ku soso kayfa ahlaka Allahu al-kafirin tugodi alay kafiru halaki wa naza ibadahu al-mu'minin na ya kajjo mu'minu kishi tugomi o fora kateme alako wa inna jundana lahumul qalibun ko ale alaka kele bolo ulude she soro bagay ku juguka ay takuna lahum al-aqibatu ale alaka kele bolo aka jama laban ko nyuman beke wulude ko laban ko nyuman beke wulude balmon ni yorola abdurrahman sadiko annahum al-qalibuna li ghayrihim al-mansuruna min rabbihim nisran ajizan ala ya yira ko aka cidon ana ka jonyumo kulu de demenen don utanauka deme min be botigi ala fe deme min kabo yatamakkanuna fihi min iqamati dinihim deme mi ni ubese ku ka dina jo wa hadhihi bisharatu azimatu abdurrahman sadi kon ninye kibariyali bay ni sonjali bay kibariyali ba anin sonjali ba liman antasafa bi annahu min jundillah ni nyeki bariya bay ni sonjali bay mogoye mogomi ni e man kutura ko e alaka jamai bi an kanati ahwalahu mustaqimata ni mogomun nu kala halakira utilelendo dinaka wa qatala man amara bi qitalihim uye mogo kele ala yunya mara ku ka mogomun